Selamat datang pada rekaman Menyimak 14. Latihan menyimak ini untuk melatih daya simak terhadap rekaman riwayat hidup singkat Imade Taro. Setelah menyimak, berilah tanda centang pada kolom B jika pernyataan-pernyataan tersebut benar, centang pada kolom S jika salah, atau centang pada kolom TS jika tidak disebutkan dalam rekaman. Made Taro embas ring desa Sengkidu Karangasem, warse siu 913 sia. Ngawit nyurat puisi lan cerpen Indonesia, dawak ngeranjing ring SGBG anyar, tahun siu 953. Puisi miwah cerpen punika, akeh sane kemuat ring koran-koran Jakarta, minekadi Suluh Indonesia, Berdeminggu, Sinar Harapan, miwah koran-koran sane terbit ring Bali, minekadi Suara Indonesia, Angkatan Bersenjata, lan Bali Pos. Pupulan puisi punika sampun kemadalang antuk lesiba. Ngawit warse siu 917 sia, made ngewangun sanggar kukuruyuk. Genah alit-aliti melajah mepelalian, megending, mesatue, ngewacen puisi, miwah meteater. Ngeninin pelalian, gending miwah satue, made sampun ngemadalang buku utawi cakepan, akehnyane lintang ring 15. Cakepan-cakepan punika wenten sani kemadalang ring Bali, taler wenten ring Jakarta, miwah Yogyakarta. Piagam penghargaan sani sampun kepaice lueripun, guru teladan saking Gubernur Bali, seni kerti budaya saking Bupati Badung, Bali Award versi tabloid Baliage saking Gubernur Bali, adikarya saking IKP Jakarta, anugerah permata versi Permata Bank saking Gubernur Bali. Cakepan puisi sani memurde bebek punya, puniki kepupulang saking puisi-puisi made, sani meangge rarikrikan ring sanggar kukuruyuk, taler wenten sani kemuat ring media cetak Canang Sari, Buratwangi, Bali Pos, miwah Baliage.